Dengê Kurdistanê ye. جنابان نوچه‌نا رادیو دنگه گلدن باش ایرو 17 تیر ماه 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 11 آمده 12 گزارش همه نوچه‌ام پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه مظلوم ابدی سوریه نبه طولهلدانه و به دیالوگی بلند ببه فرماندار گشتی قصد مظلوم ابدی تکلدار کمکوژین لسویدیای تاکیانی دا ابدی لسر حساب خواه ایکسی گوت که هاوار خلک سویدی جبو که بین پاراستن و ایریشن لدیجوان راوستینن گهیشتن ما ایدی ابدی دستشان کرد که پشتی 14 سال شر دوی منطق حیفلانی نوره در باز کرن زمان دیالوگ و عقلمندی سرور به ابدی اوها دوماند دم هاتیه رجاندن خوین راوسته سوریه به حیفلانین آوانا به لیبله به دیالوگ و عقلمندی آواده به ابدی داویه ده گوت دوزا خلک درزی دوزا کن اجتماعیه و چاره سر کرنا و دوی برنگه کی دستوری و دیالوگی به خورتولموش و نونرین پارتین سیاسی و به روژه و کمیسیون بجون سروک مجلس ترکیه نومان خورتولموش ده چارچوبه چارەسەریya پرسکریکا کورد ده جبو کمیسیون لمجلس وره و کرن و خواندنامه ج پارتین سیاسی رشاند و خواندنامه ج پارتین کو کوماوان لمجلس نین رجی هاتیه شاندن لگوری آگاهیان خورتولموش گوتیه جوین و 18 تیرمه روژا اینه ساعت دهان ده پیکوره کمیسیونا کوته پلان کرن وره آوا کرن و جبو چارەسەریya پرسکریکا کورد کار بکه پشتی که کمیسیون هاتا آوا کرن کورتولموش و آوا کرنا کمیسیون او کارن بکه اشکره بکه لسر ماسه دوزگر لپرسینا ای به دیمنن ماکتا توروسا سپی در لپرسینا شاردار استنبول اکرم ایماموغلو ده لسر ماسه دوزگر لپرسین ماکتا توروسا سپی درکتوله لسر ویه که پارلمنتری CHP سزگین تانرو کلو پیه مکدا و گوت سرو کومر اردوغان ده 12 تیرمه روژا شمیه لقزلجا امام آخفی توروسن سپی وکی کریار انخراب ین سردم بناف کر و محکوم کر لی دوزگره که ماکتا توروسا سپی بکارتینه جلی پرسینا شاردار استنبول اکرم ایمام اغلو برپرسه توروسن سپی ده دیروک آمده تراوما یکه گرینگه به وان و سایتان به صدان ولاتی و خزب مهاتن رواندن او ونداکرن هیناجی آخوبت آوان نایزانین جبروه که توروسن سپی بونه سمبولک و بارکی گران آبیرا جواکی لستادیوم توربینان پانکارتن توروسن سپی هاتن وکرن هنک در دور توروسن سپی وکی گفه بکارتینن خویادکه که هینا بکارتینن گوتنین من جبو سروکومار اردوغان وزیر عدالت و لجنه بلند یا دادگر و دوزگرانه اسرائیل جه رژیم شامی را گوت امیده هشیار ناکن امی دربه این گرانله بدن دستلاتاری اسرائیل پشتی ایرشن لسر سیویلین درزی ین باجار سویدیای رژیم شامی کره آرمانج اسرائیل سوزا دستوردان دشوار لدیجی هزین رژیم دا و دهماند امیده لزدای آمدکارین لشکری وزیر پاراستنی اسرائیل کادس لدیجی ریوبریا شامی داکیانی کتندا و گوت هشیارین جبو شامی داوی بون نها و دربین گران بین کادس اف هشیاری کرد حتی که ایریشن لسویدیه به تباهی ون راوستاندن و هزین چتایان پاشت وکشن و اپراسیونن ما بدومن جبو خوشکو براین ما ین درزی ین اسرائیل جبو پاراستنا خزبین وان ین لسوریه امی ایرشان بکن نتانیاهو گوت ازو وزیر پاراستن مه تهدید دایه و امی تهدید خواه بجیه بینن روشا لسویدیه پر جدیه
ارتشا me hêza hewayî û yekîneyên din ji bo rizgarkirina xuşk û birayên me yên durzî û tunekirina milîsên rejîmê ketin nava liv û tevgerê. Medya İsraîlê jî ev agahî dan. Artêşa İsraîlê amedekariya ji bo şerê çend rojan li Swêdiyê dike. Li nêzîkî girên Golanê gelek leşker hatin bicihkirin. Ji yekîneyên paraşûtan re jî fermana amedekariyê hate dayîn. Serfermendarê giştiyê Artêşa İsraîlê destûra êrişên hewayî yên li dijî rejîma Şamê daye. Artêşa İsraîlê daxuya kirin ku doh di nava rojê de Şamê baregeheke leşkerî ya rejîma Sûriyê tune kirin. Artêşê jî ev daxuyanî da. Em êrişên li başûrê Swêdiyê yên li dijî sivîlên durzî jinêz ve dişopînin. Em êrişa li dijî birayên me yên durzî xebûl nakin. Yekîtiya Ewropayê jî derbarê şerê li Sûriyê fikarên xwe anîn ziman û got divê hemû alî bê cudakarî sivîlan biparêzin. Ji bo şervanê Qesedê yê li Tişrînê şehîd bû li Nisêbînê konê sersaxiyê. Ji bo şervanê Hesedê Abdullah Akyüz ku di 13 Kanûna 2024 de li bendava Tişrînê şehîd bû, li navçeya Mêrdê Nisêbînê taxa Gîrnevas şîn hat danîn. Bi pêşengiya Mebya derê konê şînê hat vedan û gelek welatî çûn serdana şînê. Şîn wê 3 rojan bidome. Jin ji bo Ayşe tok yazra bûn serpiyan. Hesap wê were pirsîn. Piştî ku polîsê berê Cemîl Koç xwendekar Ayşe tok yaz kuşt, jin daketin qadan. Hejmarek zêde ya jinan li navçe İstanbul Kadıköyê kom bûn û heta bi avaniya operaya Süreyya meşiyan. Hevalên Ayşe tok yaz ku di zanîngehê de dixwînin dayîkên Şemiyê di meşê de cih girtin. Li ser navê KCDP û GFF Esra Dicle daxuyanî xwend û got, devlet û hêzên evlekariyê tevê hemû gilî û gazinên Ayşe tok yaz ev neparastin. Kuştina Ayşe encama polîtikayên li dijî jinan e. Esra Dicle diyar kir ku ew ê doza Ayşe tok yaz bişopînin û got em ê ji vê sîstemê û ji kujeran hesab bipirsin. Pişre dayîka Şemiyê Hanife Yıldız Axifî û got min bi destê xwe kurê xwe bir qereqolê. Kurê min hunda kirin 30 salin êşê dikşînim. Ev hovîtî û zilm yên ku çavê xwe ji vê hovîtî û zilmê re digirin jî sûçdarin. Tenê herî dawî dayîka Şemiyê Gülizar Sezer ev tiştanên ziman. Tenê nav diguhere bûyer yeke. Piştî du rojan Ayşe jî wê were ji bîrkirin. Min mîna keça min sedef ku hate ji bîrkirin wê Ayşe jî were ji bîrkirin. Êdî em naxwazin bûyer de tarîtiyê de bimînin. Yanzde welatiyên Kurd li Rojhilatê Kurdistanê hatin binçavkirin. Tora mafê mirovan destîşan kir ku di 14 Tîrmehê de li gundê Arenanî yê girêdayî bajarê Sinê 4 welatî bêşkence girtine binçavan û birine girtîgeha Sinê. Di heman rojê de Hemaletiyê Kurd Sebah Emînyanî yê 36 salî yê ku xelkê bajarê Bokanê bi îşkenceyê girtin binçavan. Di 12 Tîrmeyê de nivîskarê Kurd Seccad Haîrî li mala xwe ya li navçeya Demawend hate binçavkirin. Di heman rojê de Muhammed Elarzeyî li bajarokê Dewlanê, İsmail Çûkelî li bajarê Bokan û Firya Çawşîn jî li gundê Daşbendê hat binçavkirin. Zanyar Muhammed Nejat jî li bajarê Kamyaran hat binçavkirin. Di 11 Tîrmehê de Zübeyir Mahmudî jî li Pîranşarê hat binçavkirin. Tora mafê mirovan herî dawî got, piştî agirbesta di navbera İran û İsraîlê hêzên çekdariyên îtilata İranê zêdetirî 306 welatî û çalakvanên Kurd li bajarên Curda girtin binçavan û qedera wan jî nediyar e. Careke din êrişî zeviya petrolê ya Eyn Sivînê hat kirin. Di rojên dawî de binasaziya petrolê ya li başûrê Kurdistanê bûye armanca rêzê êrişên balafirên bêmirov. Bandora êrişê ku bandorê li hilbirîna enerjiya li herêmê dikin her diçe girantir dibe.
هاته راگاندن که دوه جی زویا پترول یا این سوینه یا لنافچه شیخان کرنه آرمانج. و ایرشا دویمین یا لدیجی چافکانی پترولا این سوینه زرارک مزن چکر. لزویا که خودیه و هفپار هونت اولیا امریکایه روزانه نزدیک 12,500 برمیل پترول دردخه. چافکانین هرمیش را گاندن که ده همان ساعته ده زوین پترولین پیش خابور و تاوک زوین خورمال و سرسنگیجی راستی ایرشین به همان رنگی هاتن. همان چافکانیان گود دنجام ایرشان ده زرارین فیزیکی جی چه بونه. لالیه دن فرمی و هزین اولهی را گاندن که دنجام ایرشان ده تو زرارین جانی چه نبونه. گدار نیجان و چین و بداوی بوندن باش.